nje. And mhlawumbe uphethele idlozi okanye idemon. Idlozi lokufebe, elobufebe Andiyazi kaloku uzawuthini. Idlozi limpathayo, elobufebe. Andiyazi ngizawuthini mama. Amanda awubona ukuthi uandu wakho yonke lento ukuthi sibize thina nama camera sifike apha it's because ukukhathalela uyibona wena. Bakhathalela abantwana bakhandeke. Wena Amanda bathini abantu mothi angikhathalela abantu ababona ngikuthini Amanda? Ndiyeke ngomama Musa. Angomama Amanda uyantaza la estradweni Amanda. Maleni mandizibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce love sinkumkane abanaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys namhlanje sibalele ngumama la ekhaya uthini ingxako nayo nje nosisomncinci apha ucela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele sathi ungawari umuntu omdala thina sawukhawuleze sifike lapho sibone ukuthi sincedisana kanjani ngoba singeke sifumele kaloko abantwana bedelela abantu abadala sikhona siDuyazi TV especially mina nditolerate leyo nto mawuzazi ukuthi umntana omncinci lapha emakhaya awumameli uyakhuzwa uyenza yonke leyo nto sizofika lapho libambe lingashoni mntakwethu umuntu omdala njani yaphela njani siphilile inkosi benicela nje ukuthi mama ezintroduce ukuthi igama ngibani umama ngwakwabani kwaye ke wayisibhalele namhlanje apha ku Duyazi TV igama ngengu Magcina ngibhalele lena bhuti ukuthi ningisize ngoAmanda uAmanda akamameli uAmanda akeva uAmanda akafuni kuye esikolweni uyafail esikolweni akamameli nje uAmanda ke yikho nje into ayimamela uAmanda la endlini nami ngiyamkhuza nje akamameli nje uyaphushuluka nje akamameli uAmanda la Amanda waye ungamameli wena Banjani mama nanku yatsho yima uAmanda ngumntana uAmanda ngumntaka dadewethu sasweleka wasweleka uhlala nami ngokuAmanda nami la endlini nami yima xa isweleka benihlala nonke nodadewenu okanye kwenzeke njani udadewethu behlala kweyakhe indawo nami bengihlala la uAmanda ngemthathile ngazohlala naye la ngoba le uAmanda la behlala khona ubezula uyanthaza nje uAmanda ngathi kungcono ukuthi azohlala nami la mhlawumbe uzaba umntwana oqoqekayo omamelayo njengoba umzali wakhe eswelekile Amanda ngiyamkhambisa esikomelweni Amanda uyafela ayikho nje uAmanda into ayenzayo la ungidlule nje uAmanda sokungako ngimibhalele la ngifuna ningisize ngoAmanda mameli uAmanda and nami nginandoda yasweleka kudala indoda ngiyasokola ngiyaxolisa kodwa khona lapho uAmanda akangimameli unabo wena abantwana ma nginabo abantwana abayi2 bagqibile esikolweni Amanda yena akafuni uyantaza nje nabafana kungoku mithi lenja mithi lena 1 month lenja le so lo mntwana uzaphinda nakekele ubani futhi lo ongamameli kwakho uAmanda Amanda awumameli uyazibona ukuthi awumameli uyamamela ngoku ukutheni umithi isikole xa ngabe uyamamela Amanda umithe kanjani ngisabhatala ngithi isikole so into esikolweni ndisiyekile isikole asibhatala isikole ndisiyekile abafana babhatala ngomntana bayabhatala ngobafana bambhatala umitha bayabhatala abafana ngoba bakumithisile ubona mbhatalo lo wangithi abawubhatala yintoni right yini ozayifoza impumelelo yakho ikuphi Amanda ikuphi impumelelo yakho Amanda life yakho kuphi ke bafanele uzongisokolisa nalo mntwana ngoba uzamzala lo mntwana uphinde umkshiye futhi la kum obvious ngisale ngisokola mina imali egrant uzamsupport ikona imali egrant yenzani imali egrant Amanda unawo namahloni Amanda imali egrant yenzani Amanda isikolo sona senza siyasenza ukuthi uAmanda isikolo ube nempumelelo enhle Amanda isasa lakho liphumelele Amanda abafana benzani if ubunesikolo Amanda buzo understand ukuthi why kube awumithanga ngo if ubufundile buzo understand ukuthi what's the use of isikole ngoba isikole uzokwazi ukuthi uunderstand uba xa ungamitha ama opportunities wakho ukuthi mhlambe nawe uqhubekeke phambili ngempilo abantu abamithayo kodwa bayafunda ukhamba ndimitha ndizuye esikoleni okay wona isikhatha kanjani lo mmithile uzasala nawe owena umithile ngoba ufuna ukuthi umntana akhe akasala nami Amanda ekubeni ngikukhulise nzima Amanda ngisokola Amanda nama ngicela awungicela ayo Amanda bengicela ngikwenze njani umntaka ngiyambona ke uNkulunkulu ehlisa umoya mntantala ehlisa umoya no banje ngabantwana bakwenzuka ndazi nitheni we Amanda uyabona ukuthi umuncinci wakho ngomdala ngomama Musa ayingomama ngikhulisile Amanda mntanami ngikhulisile ingona umbona uba ngomama wakho namhlanje no Amanda ngikhulisanga Amanda ngiyambona ke bhuti Amanda no ingathi khona ingxaki ekho Amanda uyachaya angishashi ka uyabhemiya uphe lo mntwana ngeke mina ndiyayisola umuntu omdala kutheni une attitude kanje ngizalwe ndinje uzalwe nje ucinga mfana umama wakho uhappy ngalento ngendlela oyenza uhappy
Mama Mos nguyenza la. Okay, utata walomntana wemkhulu. Ngizamenza. Akamazi nalo tata. Ucabangela ukuthi ibhuti uyamazi nomntwana umntwana ukuthi ubani noma unabo tata wangomntwana. Sizomenza support. Alright noma nga support khona manje grant izosupport Lo umntwana. igrant yamsupport umntwana Amanda. Yima iqala uyazi ibisi imali. Ipampers uyalazi imali. Ngizawubona phambili. Utsho nje Kushiye ku8 months mntawethu uyaunderstand wena sana lami lento uba kushiye ku8 months. Ndayas. Uboba nesana wena. Attitude lomntwana eningi. No, ibolile futhi nale attitude yakhe yanyanyisa. Ngibona ngikhathele and mengithi ngiyamiyeka angimnakekeli abantu la ngaphandle baza ngibheka kanjani. Bazokubheka Bazangibona njengomzali abantwana baqhubelekile bafunda. Ngicela kanjani xa ngibizela ikhemera. Ngoba umameli Amira mhlawumbe Amanda uzasho bengcono inhloko izovuleka Amanda. Bamjonge kanjani Bamjonge kanjani xa ibiza amakhemera? Cause ukukhathalele ucabana kakhathalele. Awuzifuni nje ukuthi ukuhlula ngumntana emngaka. Uyahlula muzi nami ndikujongile nje uyingqaki wena uxaka ijaji awuziboni. Nambuke Uyintoni right? Unje. Amanda yima amakhwenkwe ame-18 achaya imfiyo ebuza Amanda. Ngiyazi mina ngazi nje ngizakuthinta uyayibona wena Amanda uyabona ukuthi kwengoko usahlonipha umzi kaMama. Lamakhwenkwe akho anofika apha emzini kaMama ebethe imfiyo ethi ifunana nawe. Ithomi zami bas. Zithomi zakho kuye baze kum. Zithomi zakho ezizifaka amathambo esini ngoku ukugcwela amathambo esini Amanda ichomi zabafana entombazaneni. Ntwana ngone chomi ngumfana. Uyintombazana Amanda unjani ke labo bochomi bakho bamithisile ke ngoko. Nidibanisa intoni nechomi wena ichomi yakho intoni ezikudibanisa nechomi zakho. Siyahlala sixoxele. Nixoxa ngantoni? Ngezindaba zethu ezifana nantoni? Ziyakhe izindaba encokola ngazo kanye. Zezethu zemzekeni. Uphi ke senifuna ukwazi utata omntana wena. Nizomenzani ukhona? Ndizomenza ukuthi elobole. Ngifuna ezohlawula lengane le. Fondo. Ezohlamba umzi lo kaMama. Kaloku andimithi kaloku wena. Alo hlaza. Alo hlaza kum. Ubumithi ayilo hlaza. Alo hlaza. Baninzi abantu abamithayo mas. Sona yima uchayile namhlanje. Achayanga. Awubhemi. Wenzeni usele? Anselanga. Cha nithi. Unje. Nje. And mhlawumbe uphethe idlozi okanye idemon. Idlozi lokufebe. Elobufebe Andiyazi kaloku uzawuthini. Idlozi limpathayo. Elobufebe. Andiyazi ngizawuthini mama. Amanda awuboni ukuthi uandu wakho yonke lento ukuthi sibize thina namakhamera sifike apha it's because ukukhathalela uyibone wena. Bakhathalela abantwana bakhandeke. Wena Amanda bathini abantu modwa ngikhathalela abantu ababona ngikuthini Amanda? Ndiyeke ngomama Musa. Angomama Amanda uyantaza la estradweni Amanda. Njengoba umithi ke Amanda uthangikiyeke ke lo mntwana uzomthini? Uzomthini? Khona igrant yakhe yebo. Naba uzomkhulisa laphi? Uzomkhulisa laphi nobani? Uzomkhulisa laphi lo mntana? Ngizawubona ngizama indaba ehlala. Uzozama indaba ehlala. Phi? Ngizawubona nami nazo ichomi ezininzi. Yima Amanda uyayazi iBhayibheli uke waya ecaweni wena. Zange ndayo. Zange waye. Ngifuna ukuyena futhi. Ivesi elithi hlonipha uyihle nonyoko uzinsuku zakho zande emhlabeni awulazi nje wena. Ngifuna ulazi. Awufuna ulazi. Ngifuna. Esana lami awuboni uba sizama unceda wena apha. Amana nginceda abanye abantu ngifuna uncedo lenu. Awufuna uncedo lwethu. Ngifuna. Uyazi uba lento esithetha kuwe nelento icethiswa ngo-anti usazoyikhumbula iminyaka emizayo. Right lokho. Una ngaphi? Awuzayikhumbula. Na 17. Una 17. Usuzibona ungumama wena owazi izinto owazi ukudlula umamakho. Uyazi lo muntu ngoba ecebisa kanje uphilile Amanda before wena uphile. Uyamazi wrong no right. Uyayi understand? And ilendlela ekukhathalele ngoba akafuni ukuthi ekubone usokola nawe ngomso. Alright kalapho ngendawo. Awungendawo. Yima Amanda ufanele ukuthetha kanjani akangeni ndawo ngoba uyazi ukuthi angizumiyekelela ngizomnakekela. Ufanele ukuthetha kanje ngoba angizumikeke ngizengiyekela lo muntu akadade wethu. Obvious ngoba Awucelanga Amanda kodwa abantu bazabe bejonge wadelela umntana. Uyadelela. Ndikhalela ngathi ngamlayita nje kucinya ikhamera ezingimlayite kancinci. Utheni kanti wena? Ngithweni kanti? Une-attitude mna wethu uyazi thina sikhule sibethwa wena sana lami sibetha ngeswazi xa ngabe sisimoshile. Yazi nimoshe intoni? Umchaya kududule xa kubuza uzuvukela iBP ufe ngesimanga sabo Amanda. Nimoshe lento ilento ndithi mhlambe namoshwa ile mithetho ngamalungelo ngama-rights uba ukuthi awubethwa wena wabethwa ngumzali kumele umbambise. Ndimbophisa ngembethe. Ke sizoyibuyisela thina siyenze isintu sakudala sokubetha sana lami. Niyenze kweleni ixesha nokweleni. Sokubhadla thina. Sokukhwitha xa ngaba ubhadlanga apha enhloko. Nayo ngxaki naleyo. Kutheni so abona uba sikukhathalela abona umamakho ngumama kaloku. Angomama. Ubumamakho. Amanda. Wasweleka umamakho kodwa nje ngumamakho Amanda. La endlini nje ngumamakho.
wasweleka umamakho Amanda ngumamakho ngoba ukhuliswe yimi ufundiswe yimi so namhlanje mosozibona ukuthi umithi uzothetha yonke into oyifunayo le Amanda mhlambe nesisiso sisemenze bene attitude nje engcolile masoso sikudala nje okudala unje and uproud uyazazi proud nangalento ayithethayo enyenyenyenyenyenye and uyabona ukuthi kudala nje uyazazi futhi ukuthi uyadelela iattitude yakho ibonile yanu yeyama yeni mosike Ay sipho Khalele ucima ikamera ngifuna ngingathi ngambamba lo nemjikisele ngapha kancinci ngiyenda ukulayita kancincisana nami senzohlonipha nje ngoba kukho abantu abasibhekelela abangafuni ubona nabo ukuthi nikwenzani cha ngumntana omncinci kumele sikukhulise ngendlela abanye abantwana ngendlela nami enikhule ngayo unibona ndinje namhlanje niphethe lento ngoba ndamamela abazali uyayiva lonto ndi right wena uzimisele ngantoni uzibona uyintoni ebomini after 5 years from now uzibona unantoni uzabona phambili awuzazi uzobona phambili hey mama awunothanda uba simthathe lona manje sobugcinela yena naba u6 months mama ngoba ekhulelwe ngoku sizomeka sure ukuthi kwezi rehab simusa kuzo uzowafumana ama cravings for yebo mhlawumbe uzabuya sengcono asithathele unibambe ba uzawubona pretend unibambe the unibambe uzawubona banganibambe Khawubambe lento pretend ngumntana lo lisana ungalihlamba kwa wena xa ingabe sekuphila namadoda sekabona ngathi faka lonto ufake emotweni ho hadelela nje umntana omncinci kanje hey mama sicela ngiyacela usiboleke yena for 6 months umntana ake nimthathe bhuti mhlambe kuzatsho kube ngcono la mhlambe nje uzatsho abe right naye ngiyacela mama because andiyithandi lento yintoni wakudelela kanje udelela kanje kanje udelela kanje ukafike ngesikhathi ebusuku nje udelela kanje uphele grade 1 nomntana uphele lo mntwana akafundanga nokufunda nje yinja nje uphele ku grade 10 ngoba uthi kumane ufaila ephinde lo grade 10 umfeyile kangaphi kay 3 hawu awutshele nje khona umntwana okwafunda iclass ayiphinda phinde kay 3 class ay1 and ngoku eyona into sebuya nayo ukuzela nesisu ke ngoku lo mntwana uzasupporta ubani bhuti uzasupporta ubani lo mntwana ngoba uzongisokolisa la endlini bhuti la ngiphila ngiyi1 mina engisokolayo anginandoda ngiyamsupporta lo mntwana khona abantu abamakusho ukuthi ngoba kwabami ngibafundisile abantu abami but naye bengifuna ukuthi akafunde akabe right and ngoku mama kuzoba ngathi uzokwenza abantwana bakho bazalayo bekudelele because bazocinga bana hayibo umama uyakwazi ukumdelela nje uAmanda kuthi nathi simdelele uyabona no umuntu omdala andazi ngicela ngabe kukhona into zakho kumele unilandele ngicela unilandele into zakho ubirth certificate yakhe yewe ndenzela uba xa simbhalisa ngapha phambili beyazi uba sibhalisa abantu okay guys so into esoyenza njengamanje ngoba niyabona sesithethile nomama seyigqiba benifuna uzibonela ngokwami umama usibhalele efonini phaya kwi-page lethu leDuyaza wathi guys benicela Mr Lovers manje ngishaya imoto nizofika ngapha nizokuncokola nomntana kadadewethu ngoba ngathi akanimameli mina ngathi hayi mhlambe yinto nje mhlambe ngumntana ongamameli ngoba abantwana beva vele kodwa le ngqibo oyibona ngokubantu abadala umntana uthi yena isikole asisebenzi into andiyazi manje awufune naba intoni ezohamba nayo othi intoni andi-understand so into esoyenza somthatha guys ndiya-understand abathi ukhulelwe bathi ukhulele ngale ndlela yiyo le phethe okay okay nizokufumana ke emotweni mama ngahamba nayo ngizokufumana ngapha emotweni so guys ngizolandela umama nami because inhliziyo yami isasebuhlungu nangoba uyasho umama ukuthi ukhulelwe so make sure guys ukuthi apha simgcine khona naye umntana lo ngaphakathi esiswini uba safe kuyo yonke lento eyenzakalayo because I understand ukuthi mhlambe kungaba ne damage mhlambe ngaba ne stress ezo affect umntana kodwa so make sure ukuthi sithatha i-good care of her and asimlwisi guys into esifunayo ukuthi nje naye benobomo obuhle kusasa lakhe ethi xa izijonge esipilini ekhumbula insuku ezodlula kuzo ngoke sesene attitude ndiyazi nale video saseyibhekelela ngonabe senabo 50 years ebona ukuthi Thixo look uba ndisukaphi kwaye ke sendiphi namhlanje because sometimes sinokusifumana sengxakeni it's not the end of the world so mangabe unenkinga wanambukela lapha emakhaya na ungalibali ukuthi usibhalele on Duyaza TV tosiwotosere ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo we at Duyaza TV ungalibali ke wena mbukeli ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nabanye abantu abadinga la usizo ku Duyaza TV cha bengazi ukuthi basifumana kanjani ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Tasha now uyabaleka bambe pretend bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bamba wosala hey wosala hey yini into oyifuna nifuna
Sabona bhuti mdala. Sakubona bhuti. Khambani. Uhamba kahle. Ubalekani kani? Manje nifuna nomfazi wami la. Ngithini? Ha, guys mara, woza la. Ungishayisile ngapha. Kunjani? Oh wait, yehlisa umoya. Why wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina. Guys, kubuka mfethu ngicela ukuveze kubeka usisi mfethu. Usisokho ezikhale ephuma inyembezi kanje guys. Ngicela ungizamela njani mfana? Akhe lawo sawajoka ngoJune ngimthengele wona. Mara wayithengisanga nawasha nawa wayaneka sister bawatshontsha amabhuku. Abangani bakho ngithi labo hamba nabo bhema nabo. Amadoda wakhe lo. Siphutha umntana. Okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje? Oh we topless nigga kwenzakalani? Whoa. Hey, we topless nigga. Hey brother nang. Hey, kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake ikamera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani. Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzoshaya. Qabala, mase shayela amafastela nizothini wena? Uyibhatala. Angizofayini yena. Hamba. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara sisabona uyabona nje futhi aselanga ngokudlisa la angayidibuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazo ngenyanyezo mpukane ngani mamela la futhi mamela la mamela awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli vule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Wesipesihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata nje. Wawurata? Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka murata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutobitsa. Somela la. Vale. Hey wena. Uqolele. Yini leyo yengane? Amanga ngani wena mpukani? Amanga ngani wena mpukani? Akukho ke jarete nyaka mona. Ha mpatale le rent ha o supportele ngwana ha ona ke o khoke bophelong ba ngwana ka ke tla itsisa sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni mara mama yehlisa umoya ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la uthatha upheza ubahla ngwana ukama supporta wena ngwana yena utlam support kufena ukhomo support no ukanomfa kufena mo support no angithi umntana njani kuyalebo bontsha siyacela siyacela ha khona ngwana le tlo ha khona ngwana le tlo motho mara umntana uyamdinga ubaba na ngwana ka ha mo akhulume naye mhlawumbe ni lilisa le ngwana ke bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no gore ke ngwana ha ke khoke batswadi ba hao mama ha ke khoke batswadi ba hao excuse no mama siyacela kontatasa mama mama take it okay no ari batlu lukise anything but i-access utaka ma security ha hona ntho ke tlo fa yona mara ingane mama hey sumbe bambi uyamazi lo imako sumbe mama ngicela sumbe hey imako ngizisapha Mbona putu ngithumezile lo uyambona njani la uzobuyisela sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngithumezile lo uyambona njani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini umbhemisa ama-drugs ayala ngesikoleni ngase uthubise di-traction ya sekolong vele bhuti ha ona hane hore ntho tseo o di bona ntse ke di sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe wa dinka Ntwana nje encane nje. Mara wawenza kanje. Nabangani bakhe. Ke etsa kanje jwang wena? Benzani? Nabangani bakhe.
Umngane wakho uMarasta uyabuya naye. Yeah, ambol isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi. No, uyathamaya vele sikuphi sikuphi. Isikhiye la thina besingekho sicela ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho qoqa. Awuvule uyahamba wena. Uyahamba namhlanje. Uyavula lapho. Yini man? Wayesta. Uyaphetha wena. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Ngithetha. Hey, sumbe. Bambe. Uyamazi lo. Sumbe. Mama ngiyacela sumbe. Hey, himo. Ngizisapha bhuti ngihlukumezile lo. Uyambona nginjani la? Uzawena Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyambona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ngifebe ufisifebe lezi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela okay wait moleni mani Mpukane ngani mamela la puto mamela la mamela awakho la mateke mamela la sokulaita wena ungasiphapheli yeso sokulaita nothathe lento ifake emotweni prempet mamela sokulaita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulaita ungalingi usiphapheli Basihle kwenzakala ufunani la wanrata nje urata wazi uthando intando na 14 wabulala kamerata leni wanrata akiteleni why suzomkhipita la kwakho wena sambiza wena kutobiza Mamela la vale hey wena yini leyo yenzayo amengancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele mangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala okay ubaba akho right yangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami endumbini yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbini akungena ama camera hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho uyasikhumbula lezo oh okay yeah ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha siyakhuluma ubaba manje wakusebenza yeah ngisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyaluma ziyangiluma ngilali bafu usizo lelifunayo kodwa ungaba happy ngani yakho wena izalayo mase isimba kanje if utsa mama atela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsama wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba ai 8000 angifuni mali tšhelete ka malini tšhelete ka e kae mali kanti Mr. D Ika tšhelete ka ke nyaka tšhelete ka Mr. D ke nyaka tšhelete ka o nga senga o thusa nga sone ke nyaka 8000 ya ka e kae 8000 ka vela Mr. D 8000 ya ka e kae uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena mali I know o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusa nga yona mina ngicela ba buile hali siswa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba umfowethu so mina tšhelete ka ke no etsaka okay ke tlo patala tšhelete ka ke no etsaka ke tlo patala as long as uma ungareverse nje lento ngicela ureverse lento ngizokuphatala le mali ngicela mama ha o etsa halo hore ke reverse ke funa hore a ithute something obalela akho
Lonke uyabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi Lapho ugogo oyi-1 oseduze ne. Sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki, umgadi engabaleki. Yo, buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa, sorry Bradien, sorry. Yo. Guys, kodwa yini yena lena? Afethu inguli iyahluphisana yabo. Uwenzango. Ngidulaphi? Udulate ngo. Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Ngiyalebo. Alright, ungangathi uyavuna. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Since uhambile kudala. No, sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. Yakikwile. So why wena uyenza? Eish. Le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona we. Akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? wa rata ho ngobela la ke sa batle. So kanti tso di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa. Icase imame